Tahuri ngā tamariki o tētahi kura i Tāmaki Makaurau ki te hanga pahikara. Hei tā, whatitiri te wake ko tētahi o ngā whāinga o te kaupapa nei ki ako ngā tamariki o te wā ki te eke pahikara. Koe nei te huaka taka mai ki ngā tamariki o te rohe o Tāmaki. He rua te kaumārima manotāra kia pai ake tā rātou noho ki te kura. Te nuinga o enei ākonga te taia te whānau hoko he pahikara. Ētahi o enei tamariki kāri te mōhio pewhi ki te eke i te pahikara. Hei tā tāwhiwhi masina, he kaupapa tēnei i kōkirihia e rātou o te ratonga whakawhana ke whare o Tāmaki, me te aha i wero atu rātou i ngā hoa pakihi whakatū whare, kia whai wāhi mai ki ngā kaupapa o te hapori. Ko te painga ko ngā tamariki, ko te aroha mai i tōku mahinga ki ngā tamariki, te hotu moni kia tupu ake ngā tamariki, me era tūmomo mea. Nā wai, i whakautu te kamupene whare o Mike Greer i taua wero. We're part of the region, part of this community through building a number of houses, and this is the way for us to give back. The community is giving us opportunities to build houses, and this is just a way for us to give back to that same community. I te takiwā o te kaumātahi manotāra te utu mo e nei pahikara hou, a kua whai pūtea no hoki tō rātou rōpuhaka. Te wai Māori o te kura nei, kua tukuna rātou etahi pūtea hei awhina i te rōpu kapahaka, te taha Māori mō nā piupiu, mō nā heru, mō nā kākohu kapahaka. Ko te tūmanako o te rōpū haka kia kuhu waiwai tapu atu rātou ki te whakataetai kapahaka ārohe o Tāmaki, hei whakaatu hoki i ēnei kākahu haka hou, hei te tau e tū mai nei. Whatitiri te wake, te karere.